turabaye ikaze turirimba indirimbo y'amajana 277 mwamubugingo bwacu ni nk'umunsi ni bugufi rwose ntiburamba ibinezera byabwo birashira mwamudahinduka tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane na ntaryo mukiza ni wewe ngomba tutabanyeza taniyonesha ububasha bwawe nibwo bunkiza tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze nababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane unkoze hafi namwe sinotinya kandi amarushwa niyo mbabaza warakuyeho ruboyi rw'urupfu tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane mwami no sinzocikana ko nzobona ubwiza bwawe mwijuru niho nzoba mvuye mu mwiza w'isi urupfu mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane na ntaryo mukiza ni wewe ngomba tutabanyeza taniyonesha ububasha bwawe nibwo bunkiza tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane gumana Yesu amen ego haleluya amen gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane unkoze hafi ntamwe sinotinya kandi amarushwa ntiyambabaza warakuyeho ruboyi rw'urupfu tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane mwami no
sinzocikana ko nzobona ubwiza bwawe mw'ijuru, niho nzoba mvuye mu mwiza w'isi no mu rupfu mitugumane gumana nanje, kuko umunsi ukuze nababurije, ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara, tugumane mitugumane. Turagushimye nyakubahwa umwami w'abami, turagushaka utahubaye nawe mujuru mw'isi, wewe uragorotse kandi urahambaye. Muri iki gihe c'umugoroba, muri iki gihe Imana bwije, turaguhamagaye ngo ugumane natwe Mana. Muri iki gihe bitoroshe, muri iki gihe Satani kurwanya abakozi bawe kugira ngo ntibazobane nawe muri bwa bwami bwo mw'ijuru, turakwinginze ubane natwe, turakwinginze tugwanirira, ubwo dutsindanishiriza, uturinde aho tugenda, uturinde aho tuja, uturinde uburyo tubamwo, uturinde ivyaha n'ibisa navyo, uturinde bidusitaza, uturinde Mana muri ibibazo duhura navyo vyose, ubwo tuzigama, ubwo tugwanirira, ubwo dutsindanishiriza Mana, tuberemwo vyose, ntuwigere usinzira ku bwacu Mana. Ugendere abakozi bawe, barengere, bagwanirire mwige Satani hirya no hino kugira ngo bakure mu bwiza bwawe, kugira ngo bateshe inzira yawe Mana. Muri iki gihe c'umugoroba umuririmbyi yaririmbye ngo tugumane, tugumane igihe cose, kuko tugumane nawe Mana bizotuma Mana mw'ijuru ataronka inzira tunyuraho, ataronka inzira acamwo, kugira ngo uronke uburyo budufata. None rero dufate, utugumize mu kuboko kwawe, utubumbatire, utugumye mwiza rya Yesu Kristo, uturinde baba dayimoni, uturinde abakozi Satani, uturinde za mpemu mbi, uturinde abakozi hirya no hino mwiza rya Yesu Kristo. Imbaraga za n'ubushobozi bitubumbatire, ugumane natwe muri vyose, muri iki gihe gitoroshe, mu gihe tunanijwe, Mana tugenda turushwa na vyinshi, uratubera Imana, uratuba hafi, uraba hafi y'abakozi bawe, uraba hafi y'abasenzi, uraba hafi y'abahanuzi, uraba hafi y'abavuga butumwa, uraba hafi y'abapasteri, uraba hafi Mana y'abarongozi, y'abamana, y'abajenama, y'abadiakoni Mana, urabarinda. Amwe ariko bakora mu gihe gitoroshe, amwe ariko bagenda bavuga ubutumwa Mana, ego nukuri, amwe bagenda batorohewe, urabarengera, urabarenganura, urabagwanirira mu mpande zose, usenya imigabo n'imigambi ya Satani, inama za kuzimu zifatwe miri, inama zaro zifatwe miri, umuriro w'Imana usenye, uva muri mwiza rya Yesu Kristo. Nkuko umuririmbyi yaririmbye neza ngo mwami ubugingo bwacu ngo ni nk'umunsi, erega ubwo bwacu Mana bubuzi, ariko tubwacu ntitubuzi, ariko tuvuga ko tuzokumaho wamutweza, udutunganya kugira ngo tugendere mu nzira zawe uko bukeye uko bwije, uturinde bidusitaza, uturinde abasanaga koresha bagenda dusitaza, haba Mana mu buzi, haba Mana mu mashengero, hamana mu mashure, haba mu ngo, haba hirya no hino hose ugaturinda, uhamaye Mana mu mabarabara hirya no hino, uratugwanirira, uraturinda, uratuzigama, uradutsindanishiriza, kuko uri Imana ishobora vyose kandi uri Imana ihambaye. Ibisigaye uratuzitira hirya no hino, uraduha, uratwagura, uraduha kuvugira mu kuri no mu kugororoka, uraturinda kuvangirwa, uraturinda Mana tudagusubira inyuma, uraturinda gucika intege, uraturinda kunanigwa mw'izina rya Yesu Kristo. Urinda abakozi bawe bariko barakora umurimo yego bitoroshe, urabarinda kunanigwa, urabarinda gusubira inyuma, urabarinda Mana kwiganyira, urabarinda gusuhuza umutima, urabarinda ingwara, urabarinda gusonza, urabarinda ubukene, urabarinda kubabazwa, urabarinda mu buryo bwose butandukanye, wambika imbaraga, ubakomeze, ubuze mpemu yera, ubushobozi bwabwururuke, utwuzuze, utwambike, uturinde, utwambike wa mwambaro udakogwako, yego wambike bamantibare abakozi bawe kugira ngo bahagare bemye, bahagare bashikamye, ubarindike ibi cyose Mwami Yesu bane nabo, kaho tugenza mu no hino kubw'imbaraga zawe. Tugwaye kazi na karibu, ushishikare wagura imirimo waduhamagariyemwo, ushishikare wagura abakozi mu mirimo wahamagariyemwo, ushishikare Mana udukomeza mu mpande zose kubw'imbaraga zawe. Abagwaye mu bitaro bakire, abakoze impanuka bakize Mana yo mwijoro, abafunzwe bafungure, abarenganywe barenganure, abafunzwe Satani bafungure, abamana yo Satani yafatiye muri
azakaranda ubarenganure ubabohore abafashe mana yo mwijuru Imana na za kamera ubabohore abafashe mu buryo butandukanye abishwe n'agahinda gakabije ugande mana ubabohore ugende ubatabara ubakize abafite ingwara mana zo mu mitwe abafite ingwara mana z'amadiyabeti amahypertension amakansera mana amasirose n'ibindi byose amahepatite n'ibindi bigwara by'uburyo bwose ugende ubakize kuko Imana ishobora byose nta kikunanira niwe uri hejuru ya byose niwe uri hejuru y'abakomeye uri hejuru ya byose papa niwe muganga mukuru aruta abaganga bose bisi cyo tuziwe Imana niwe waturemye kandi nta bugwayi waturemanye waturemye turi bazima ariko sanazana ingwara ateze mu bantu bawe kugira ngo bagende bafite agahinda bafite imibabaro unemwe Imana tesha agaciro imigabo n'imigambi ya satani tesha agaciro imigabo n'imigambi y'abarozi tesha agaciro imigabo n'imigambi y'abapfumukazi tesha agaciro imbaraga zose zigwanya abera mu mpande hose no hino kugira ngo abera bawe bagende batabarwa bagirirwe neza nawe kubw'imbaraga zawe urakoze mana kumvise gusenga kwacu kandi kuri kumwe natwe tuze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu Kristo abamugisha amen